तो पिनी 24 July 2024 Karbi Local Liaison Nijang Karbi Anglong Mate West Karbi Anglong District Committee pen helitum pherangke amei phanangkok lamthi apen pherangke amei damde aprang helitum chupachini ang dengdo si aprang si nilimen sarthirong ha nili West Karbi Anglong District Committee amei puiglo aprang si lapen Karbi Local Liaison pen aprang si keropat dirik piglo la media course de injir tum ha pini jasemet pen helitum labangso press meet phanangkok lamthi kela puson ya no je aning kanwang le langdam nang bote ilitum Karbi Local Liaison pen sami langdun de petipot labangke Jawahar Novodaya Vidyalaya selection test abang itum kai kira tong de posi tapi JNB labang so putha ko se pini chat se met pet ilitum lab pharangki amai nang phalam thela puan lo je ilitum kar West Karbi Anglong district ta isi kethe dunga district harak ba langdam nang bote isi itum mesen facility nang ke wan pi government में central government तुम दो हला मांगसो स्कूल में तुम पारम दाम पे पिनी JNB पुआन दो JNB लागे दो के वैठत लांगसो होंक्रम West Karbi Anglong नसी दो सिता में इले तुम अनिंकान बांग ले लांगदाम बसा इतुम ST कैंडिडेट मते ला SC कैंडिडेट काय के ता कम दुन पिक का पॉसि पिनिंग बांग के Karbi Local Liaison मसी दसमेट पे नितुम इनिशिएटिव एदन लो नसी निले तुम हला दा का प्रिंसिपल पेनस आदा का स्टाफ तुम बेन चिंगी चथांसी कि ओंगदुम अ फॉर्म सन निले तुम नो पिन नंग दे गलो sinil tum labang so hongjai ben ka pachini ke atok anu ke do akar bi arat do ana phan ke labang so facility mate labang so JNB long admission ke palong tu ji mate ko son si procedure samukha ile tum nali tum athindo wan ikang tum nan lo pini ile tum je thanam na JNB polotan te asak procedure sini ni ile tum bang ke pining aning kana phan dong labang so ile tum press meet pur ki phagali selection test isi koram do selection test mate la selection test dam de prang isi form issue bola tu asi form la bang form ke la bang elo nani tu mathing ni patlangi form la son lo la ke 2025 upon admission do sita meaning 2024 pensi ke apply bang ke lem nanti la bang last date of la so form ke apply bang ke 16/09/2024 si last date form submission lasi nili tumi pudami bangke je ki ongdung Karbi aratsta nangli tumjong si ake joy a facility to endun gangtung bote nangli tuma soma rasi lopa taking tung bote ake joy pen class 6 lapen up to class 12 an nangli tum free of course dak chali dong ke do ke thak pen ke chenglo ke cho ki jun lapen Kajarli yang mukha tak kolom bui ang ton tahala tak bensi ake joy bensi labang so facility nang stami ilitum ke papi hu pakai kai kita ilitum labang so facility chu anun thak khere tak kopi pininge ilitum Karbi Anglong Karbi arat do an se tatur pak pen labang so facility chu anun dek ngi busi Karbi Local Liaison pen ilitum waidak pada kelas sabalam bajini poning tum lapen ajak procedures do lada son ko PNC claim ning ma pulutang te pini government a school mate private school pu aso partiality government tum thakte sita isi ka chini make nang subje isi udai school la pen number tu la student ma hala ke do atum nang si la particular GNB school mang ke apply tum nong choji nasi apan ajak professional selection and admission aso procedures do hala so procedures song silang dam ni polotang te admission ke anda zak candidate atum bangke itu Karbi arat ke nang ngarti mane arta amhange the la acheklo aningkanta hala tum lang yati te ilto Karbi arat ke ni arta la lo le ko bi usi admission non de la pulason a question ada ko already nasi labang so hongjai ben san ali tum bana pachini le thotlo admission ke long dun techi te labang so pirthe ka chi nahi tarik ke labang so class 6 admission jepalong duin pete 01/05/2013 amhang ke thek atum si admission tang long lapen la so angbong an ke 31/07/2015 labang so angbong an atum sumar amhang ke thek atum bang an ke muning a farman ma ke admission ke long duni chances dolo jongsi ilitum kiri lapen kenang sot documents anjong si ilitum
furnace pon tek pulo tang ke ala bangso kelong dun de jipu le tum long hangna tawi lasilalo labangso hongjai pen bachini le thot lo nili tum karbilo charli asong pen pininge forma mukha jong se nang contact ji pute nili tum manang contact got lapen branstin samin tum a form long rati pini west karbing long sa boithalang so pen ke chenglok kolonga sadgam jengkha kiruni abaipur jirikendeng amri chinthong lapen ke langnipi hala bang so anap KSA branch committee tumle nali tum umri dami ka chok ate form long po hala so form fill up lo te puthot nili tum KSA long nang submit ingot nili tum nang pon pipo labang so aku online tap sunangi hala so online ke tap tap nali tum ake joy bet nili tum nang claim pon pipo asila bang so form la ke fill up that api puten nili tuman nang humri tweak ngot so form nang so submit tweak ni so form submit that puten nili tum online bang get nili tum sipat hapon po nili tum ke thapen mu nali tum han puthot isi a message langji so ke top jira lo copy si ke fill up ning ma hala bang ke mu nali tum bang lo te chingki ja than long po apen copy atau comment si ke naing ma ke mu nili tum nang than ni po ang tonalam nili la so hongjai pen pachini pe ro ne de pai sa nali tum ki ongdung akar biarat bang ke meaning ke nali tum nang make prangot je disi a platform nang ke ban pilo kar bilo char le song ke aning kan bang aning kan thar itum education tek nang jipu rong atok rong bot rong susan itum education awareness bang pipik lu selason a platform itum nang man pigrang sitame labang pining bang ke a platform bang so form ke non bang ke GNV principal man staff tum bang ke pak suri si pharmacy nil tum nang produce do niglo na pido niglo sa kenang sop lang pote unlimited si iponik ko labang ke form bang ke unlimited lo sa non tong se code bang nil tum marideng nang ke letang ke 1000 notes of application bang nang legal lo nil tum lo jadi tum kaci si ke dolo je first bangsa procedure jam sinang kusi jadi tum a form bang circulate po sa a form bang dong si submit de apite ko ana applicant si bang mai tum kar bipen hala lang po assessment ateng lang po hala so teng si mupen amri chin thong pen ke chenglo ni tum la pu a ber ke doan stame itum a branch team pen konar karong kon ana a 5 pen si admission ki end don mate selection test ki pidoni bang ke ni tum kar bilo charlie song pen labang ke free coaching the people isi beta ke medo tulang karbilo charlie song opan pini hebjang amren DFO ala district divisional forest officers alang defense isi beta ke medo amrit riksha andolan 2024 apan si isi online so registration kori do nahi so online registration kori do lopote jasmet petla kitio katumasila preference piji busiku hala so bangke aklim gelong poni ke la bang forest department onang legal sita isi formality do online apply nang po hala online facility ta etum kar bilo charli so mas rapu hala bang so ke claim ji ke dam ji bang amoton anta kar bilo charli so mas claim poni ko hala da kelong ponji bang ke agor long long ji sondon boga sondon arong ji apen isi bang nyoho thing pilong ji asi ala asa aku pini aso thing pilong langsam la importance la tinta thing pibang ke alang ni tumo nom to amar ke available lo bosiku agor mahagoni la pen sondon boga sondon la bangke la registration kon ma ke apply do na to an ma ke la so tengency mo aku distribution bang ta bang sila so bang ta karbing long arat ke long le ke iksiun elang pot isi mahagoni ta isi valuable timber la ta mathadam purang te la sinang litum ahem ethang long si meaning when it after 15 years of maturity bang ji hala bang so facilities ta litum chedeng do next na la bang ta niltum kar bilo charli asong pen ang humrig no opini ke amen ka jithap ning procedures kuson ma ke claim ning kuson se thing ki rong ke palong do ning ma ke nilitum kaduk kavita kar bilo charli asong asi daitu en pon hala la sami ti kar beng long arat la so media hong jai pen pachini lo la bang so facilities ta nilitum chu en do ning acholo kardom hala tuma direction ateng pulong te inu the farmers pen drong koi pg busi inu the farmers pen drong koi inu the registration la hai for registration no 20 seedling people la plan seedling people online registration ke pen apen amasi pan cheng pon idiat ko komane pul do pulong te dilitum
screen long sa metu contact number chipik that pala so teng panili to mana contact ide chalo documents bangke mo hala so apply usi nili to nang kan poniko